Sad želim vafle. Hoćeš li ih napraviti za mene, ha? Naravno, vafle. Počnimo. Trebat će mi žele. Ulite ga u zdjelu s vrućom vodom. Sve zajedno pomiješajte i cijela masa se dobro lijepi. Sada uzimamo kalup za pečenje. Da. Ne, ovo ne odgovara, ali silikonski kalup je upravo pravi. Ulite naš žele u smjesu, baš tako. Što mislite, bako? Pa, Upravo je ne bi ispred rekla mene. to. Napravila sam prekrasne žele vafle. Samo pogledaj ovo. To je stvarno zanimljivo. Sada najzanimljiviji dio. Trebam obojenu čokoladu. Rastopimo je na pari. Kada otopimo svu zelenu čokoladu, umočimo vafel u nju. Ali ne potpuno. Stavimo ga na tanjur. Podsjeća li te ovo na nešto? Znam što treba dodat. Uzmemo rastopljenu čokoladu i stavimo čokoladne kapljice. Baš tako. Sad će definitivno izgledat kao lubenica, jer će imat sjemenke. Vidiš? U redu. Da, ovo izgleda savršeno. Pozdrav svima. Baš divno. Sofija će cijeniti moju kreativnost. Prokletstvo. Da, ali ja ću napraviti... Njezini klasični vafli i bit će joj bolji. Već sam pripremila tijesto. Uli ga u aparat za vafle, ali samo pola. A sada će mi trebati kakao. Uli ga u preostalu smjesu. I ulite čokoladnu masu u drugu polovicu vafla. Tako da vafli budu čokoladni i vanilin zatvorimo ih upravo tako. I čekamo naravno da se ispeku kuharu, gledate li ih. O moj Bože. Sad vadimo vafle. Da, kakav miris. Wow, bako, to je sjajno. Vraćamo se uskoro. Hvala, šefe. Sada stavimo vafle na tanjur, prelijemo ih medom, sada rasporedimo jagode. To je divno. Želite li jagode? Uzgajam ih sama. Da! Danny, želiš li malo? Moj Bože, Danny. Ovoj zvijeri. Tvoj pas leti na sve strane. Boli. Hvala, bako. Ukloni mikser. I čini se da je tijesto spremno. Uli ga u pekač za vafle. Ne. Je li to sve? Što da radim? Jao! Nema na čemu. Točno. Mogu napraviti tu vaflu. Gotovo je. Fuj, Danny, to je waffle. To je krafna. Wow, Sofija. Probaj uskoro. Hajde, draga. Wow, svi ste napravili vafle za mene? Pa skoro. Pogledajmo što ide unutra. Što je to? Krafna? Zanimljivo? Pokušajmo. Čekaj, okus je kao krafna. Što se ovdje događa? Htio sam vafl, ali i ovo je ukusno. Wow, pogledaj to. Kakav miris. Jagode na vaflima, a to su čokolada i vanilja. Ukusno. Da, bako, volim to. Tako dobro. Sad, što je to? Nikad nisam vidio žele vafle prije. Oni su tako smiješni. Ukusno je. Super. Sviđa mi se. Ali tko je pobjedio? Daj mi minutu da razmislim. Mislim da mi se jagode više sviđaju. Ovi vafli odnose pobjedu. Da, rekao sam ti da su moji vafli bili ukusni. Budi šef. Prijatelju, potrudio si se najviše što si mogao. Sad završavam svoj crtež. I vojila. Osvojio sam kajganu. Nije tako teško. Možeš sad početi. Ideja je sjajna. Počnemo kuhati. Trebam neka jaja. Otvaram pakiranje. Hajde. Zašto ne radi? Hajde. Jaja. Otvorite se. Ne. Sva jaja su razbijena. Ne bismo trebali praviti kajganu od sada. Tako je.
Koristim Sofijene omiljene slatkiše. Ona voli marshmallove, a kad se rastope, izgledaju kao bjelanjci. U redu, krenimo sada s Slušalica. desertom. Exos. Dobar posao. Spremno. Sada trebam napraviti žumanjak. Pa, bit će Dobio žuto. sam malu stvar natrag. Savršeno. Vidiš. I sada, naravno, neću zaboraviti dodati malo soli u obliku štapića za kokice. Super. Pa, Deni, kajgana je tako lako kuhati. To je Jesi istina. dobro? Mogu ti pokazati majstorsku klasu. Razbijemo slaninu uz dijelu i podijelimo je na bjelanke i žumanjke uz pomoć takve slatke prase. Svinj. Kada su svi žumanjci u odvojenoj zdjeli, onda ulijemo bjelanke u 2 zdjele. Dodaj crvenu točku u jednu zdjelu, a u drugu. Zeleno. Sad ćemo sve pomiješati. Također trebaš umutiti žumanjke, naravno. Za to ću uzeti ovu pjenjaču. Savršeno. Da. Sada ulijemo žumanjak u tavu i čekamo da se skuha. Zatim ga preklopimo na pola u roladu i ulijemo zeleni bjelanjak na jednu polovicu tave. I crveni također. Vidiš? Sada dobivamo ovu obojenu roladu. Sada, naravno, trebamo je izrezati na komade. O, da. Sofi će biti oduševljena. Sada dodajemo malo zelenila za dekoraciju i naravno malo čeri rajčica. Baka je opet zaspala. Probudi se. Idemo koristiti provjerenu opciju. Malo buke. Ajde, probudi se! Što je to? Ovdje. Nisam pospan. Paprike? Ne? Stavite paprike u tavu. I naravno razbite nekoliko jaja u svaku papriku. O, gotovo je. Sada ga preokrenemo na tanjur. Savršeno. Već sam pripremio tanjur. Hvala, Sofi. Dobar tek. To je zabavno. Što je to? Papar? Povrće. U redu, pokušajmo. Odvratno. Sada pokušajmo ovaj obojeni rol. Izgleda sjajno. Procijenimo okus. O, moj Bože, stvarno je ukusno. I ostalo je zadnje pečeno jaje. Sada su to slatka kajgana. Sjajno. Vau, čak je i svinjetina pokvarena. Super. Tako mi se sviđa. Hajdemo probati još jedan. Što je to? Je li žumanjak od gume? Super! Mogu puhat mjehuriće. I dajem pobjedu najslađoj kajgani. Ne mogu vjerovat. Jesi li je čuo? Pobjedila sam! Prvakinja! Ovog puta će biti nešto zanimljivo. To je milkshake. Požuri i kuhaj. Jednostavno je tako. Ne trebam mlijeko. Koristit ću fantu. Imam mnogo okusa ovdje. Prvo uzmimo kalup za sladoled. Da. Sada ulijemo fantu različitih okusa u njega. Svaki oblik ima drugačiji okus. Sad mi treba super fanta da zamrznem. Hladno mi je. Vjeruješ li mi? Da. Ovdje je hladno. Kao da je Antarktika u meni. Brate, hajde da otpuhnemo ovu hladnoću. Sve je zaleđeno. Stavili smo led u ogromnu lutku i kasnije napunili sprajtom. Pogledaj ove boje. Tako je lijepo. Ukusno. Da. Ždrijeb. Draga, to je ono što dobiješ. Pravim nešto poput povrtnog smudijeja. Stavili smo sve najkorisnije povrće u sokovnik. Biće to zdravo. Brokula, mrkva. Sada imam cijelu čašu svježe iscijeđenog povrtnog soka. Trebat će mi grape, naravno. Moram izvaditi to i preliti povrtnim sokom sa strane. Prekrasno je i zdravo. Biće tako ukusno. Ubaci slamku i ulij ostatak u čašu. Deni, moraš piti. Jesi li pokušala? U redu, bako? Pa, nadam se da ću preživjeti. Kako odvratno. Ne želim uzrujati baku. Da, bako. Super je.
Hvala. Stvarno, hvala tata. Ali pogledaj što šef radi. O, da. Sad ću ti pokazati još jednu majstorsku klasu. Napravit ću pravi milkshake. U jedan mikser sam stavio sav plavi sladoled, plave bobice, plavi sirup i još jedna mješavina. Koristit ću težinu roze. Rozi sladoled, maline i rozi sirup. Ostaje samo dodati mlijeko svugdje i uključiti blendere. Oh, da. Moraju biti ukusni. O da, ulite milkshakeove u čaše i ukrasite šlagom. Posipajte šarenim bombonima i poklopite poklopcima. Baš kao u kafiću. Izgleda sjajno. Sofije će ih poslužiti i probati 2 milkshakea odjednom. Vidiš? Lijepo i korisno. Super posao, draga. Ma daj, ona to mora isprobati. Dobar tek. O, wow, kako super. Idem početi s ovim. Izgleda kao sok od naranče. Zanimljivo, ali ima užasan okus. Idemo probati. Povrtni smudi od bake. Ne želim je uvrijediti. Da, bako, ukusno je. Sada pokušajmo još jednom. Evo svake brade. Wow, kako cool. Definitivno bolje od povrtnog koktela. Wow, pa sviđa mi se ovaj. A što je ovdje? Cijela kaciga. Cool. Stavimo je na moju glavu. A mogu kombinirati obje čokolade u jednu također. Super. Ovo je milkshake koji sam htio. Ovo je nevjerojatno. Znam točno tko pobjeđuje u ovom natjecanju. Joj, znala sam da će Silvije cijeniti moje ideje. Bog, počnimo s jednostavnim. Pravljenje okrugle torte. Vjerujem u tebe. U redu. Trebam kremu. Koju bih trebao uzeti? U redu. Počet ću s crvenom. Vrlo je ukusno. Istisnite obojenu kremu u slojevima na tortu. Ne zaboravite okretati tortu ovaj put kako bi trake bile u bojama duge. Završavamo sve s ljubičastom kremom i uklanjamo sav višak špatulom. Savršeno. Sada uzimamo klasičnu vanilija glazuru i istiskujemo je na tortu tako da ostanu primamljive mrlje. Odlično. Sada posipajte šarene mrvice ravno na tortu. I gotovo je. Savršenstvo. Pitam se što Nathan radi. Pa, istisnemo crnu boju kreme. Savršeno. Sada ovo treba napraviti pažljivo. Odlično. Što? Tracy ima sve spremno, a ja imam samo pola. U redu, moram ubrzati. Uzimamo nož, odrežemo sav višak, baš tako. Stavimo ih ovdje. I sada imam tortu u obliku srca. Dodamo još malo kreme na vrh i zatim je izravnamo lopaticom. Sada će mi trebati malo ružičaste. Super ukusno. Pokušat ću staviti nekoliko ruža na tortu. O da, pogledaj to. Zar nije prekrasno? Wow, i ne zaboravi na marshmallove. Da, spiralni marshmallovi su najbolji. Neka ih stavim sa strane. U redu, skoro sam gotov. Ubrzani režim. Što? Pogledaj to. Zašto je tako lijepo? Neću mu dopustiti da pobjedi. Moram smisliti nešto. Točno. Imam ovo srce. Sve što trebam je uzeti skalpel. I trebaš izrezat rupu za tortu. Izrežemo kvadrat i onda uzmemo skalpel i stavimo malo nutele u njega. Da, s karamelom. Sada vraćamo kvadrat i zatvaramo ga. Malo šarenih mrvica preko srca. Savršeno. I stavimo ga točno na vrh torte. Tako je.
Bon appetit, Viviane. Izvoli. Wow, napravio si mi kolače. Tako su ukusni. Želim uskoro početi probati. Tako je slatko. Probajmo komad. Ukusno. I još jedan. Čekaj, zašto se raspalo? Fuj, to je užas. S marshmallowima. I pogledaj to srce. Tako je veliko i izgleda tako ukusno. Dopusti mi da... Wow, što je to? Karamel Nutella? Sjajno. I tako je ukusno i slatko. Šef Tracy pobjeđuje. Da, pobjeda je moja. Mogao sam samo sanjati o tome. Juhu. Napravi tortu u obliku srca. Hajde, znam da to možeš učiniti. Ovo je savršen zadatak za mene. Sve će biti spremno na najbolji mogući način. Koristimo kremu od jagoda, sastavljamo tortu, krema, zatim torta, pa opet krema, dok ne postignem pravu visinu torte. Da. Sada trebam uzeti mjere. U redu, baš ovako. Izrežemo višak i stavimo ga s druge strane. Sada mi samo treba malo mastiha. Stavite ga točno preko torte. Da, baš tako. Osjećam se kao kipar. Sada će mi trebati ovaj okrugli kalup i napraviti rupu u srcu. Izvaditi. Uli malo Nutelle u to. Samo prekrasna ideja. Srce ispunjeno čokoladom. Što bi moglo biti bolje? Ukusno. Voila. Čekaj, što? Napravila sam 4 torte u obliku srca. Izrezala sam rupu u sredini svake. I što više torti, to bolje. Vivian jako voli slatkiše. Kada je sve pripremljeno, mogu napraviti nadjev. Prvo koristimo bobice i voće. Prvo uzmemo jagode, stavimo ih u blender i uključimo ga. Odlično. Smoothie od jagode je spreman. Sada uzimamo špricu i ulijemo je u mali balon. To radimo sa svim smoothieima i stavljamo sve kuglice u svaku rupu. Odlično. Sada prelijemo kremu na vrh. Upravo tako. I razmaži po vrhu torte. Savršeno. Malo šarenih mrvica i spremna sam. Što? U redu. Dobar tek, Viviane. Wow, znaš kako me iznenaditi? Tu su i 4 torte i jedna prekrasna torta s puno srca i Nutelle unutra. Tako je ukusno. Pustite me da pokušam uliti ovog ukusnog zeca. Marshmallow i čokolada. Što može biti bolje? Tako dobro. Sada dopustim i da probam jedan od ovih kolača. U redu. Evo ga. Što je to bilo? Tako ukusno. Nevjerojatno. Pustite me da probam s drugim tortama. Imaju tekući nadjev. Tako dobro. Izgleda tako nevjerojatno. Da. I imaju različite okuse. Toliko mi se sviđa. Koga da izaberem? Pa, Hef Natane. Ti si pobjednik. Da, mogu te pobjediti. Jupi.